Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 13. Naisam ti tao no naragsak, ngam nalidam ti rupa na no naliday. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nanang, adda open at trabaho ija opisina mi. Mabalin ija ni Alicia. Ingka kasarita, madama nga aglablaba. Ay, sayang tinalpas na a kurso. No saan nga agtrabaho? Idi pa, nga ibagbagami kinitatang mo. Nga agtrabaho. Tano adalaang dito'y balay. Kanayon, anapudot ti ulo na. Jakam mo, no apay. Ay, kasta ngamin ti tao, no adalaang dito'y balay. Naungat. Saan namot akayat ti mapan ijay bangkag? Mapagbangkag mo nga rod day a tao. Isu nga rod, ako nak amapan agtrabaho laengan. Kasken ka amang opisina. Makaparod. Awan pa'y danong to'y gripo mat. Ay, malas talaga. Alicia, agong ungat ka manan. Ay, kanayon latan analidam taropam. Awan pa'y raragsakam mat. Ay, kasano? Idi pa'y ngamin nga ibagbagak kinitatang apasukatan na dahil to'y gripo. Dinak ikaskaso. Ay, awanan ti rumor adanom. Kasano ak amakalaba ita. Ay, unay kalakit din, aya. Bigbigat nga agong ungat ka. Basaam man day ta? Anya day ta ayamanang? Basaam ngamin Ay na, nagado tilalabaak. Di mo pa'y lang aming ibaga. Ay, Ag-apply ka. Qualified ka iti dayto a trabaho. Ta degree holder ka mat. Manungay ti sweldo dita. Sweldo adagos ti damagam. Ang mga nukurang pa'y apamasahit ti sweldok dita manang. Ay na ag-apply kan. Tinapatag, ada pagtrabahwam. Tasaan aday ta agong ungetlatan ti aramidam dito balay. Sige, ag-applyak to. Kitaan nak Alicia. Adayo nga ububing tilangak ngamsi ka. Tasaan ak unay amais stress. Tada trabaho. Wanan! Ubing tilangam! Amok! Ay, unay kalakit din aya. Ala, ag-apply ka nga rod adagos. Tapno di da ka unaan. Masapul ang maadaan kamutin iti trabaho. Tasayang tiinlepas mo a kurso. Nabambanugak ang naglaba. Ita agluto akmanan. Ay, anya mati kastoy abiyag kun. Kunak ngamin ken ka, asya kun ti agluto. Tapno saan kang agong unget akasta. Siya kun, saan tumitla ang anaimas tilutwam? Ay na anak ko, masaksakitanak ngamin, no agitupak-tupak ka dito'y kusina. Nabanugak nga rod, agasam nga'y jelly na ba akabado yukin ni tatang. Ay... Jak pa yun masango ti rumwar, gapo kada kayo nga asikaswak. Nakasarita nakakaden ni manang mo. Uwan? Jay trabaho nga ibagbaga na kan ka. Ay, jak kaya ti agtrabaho ijay. Nagbabati sweldo ijay. Imbaglaangan tay adda, ngam tay awan. Apay aya apilitin dak nga agtrabaho, nanang. Asino nga iti kadwayo dito'y balay no agtrabaho Di da kang pakadanagan kinitatang mo. Asino nga iti agluto iti kaninyo? Agtrabaho ka anak ko. Tapno saan anapudot ti ulo. Malakit din. Aglisi kayo dita. Tagluto ako. Oh, hanya ngay. Imay matlaeng nag-apply na Alicia? Ay, inururay ko. Hanggang jak mo na uray. Di na siguro kayat Anya nga roti kayat na. Agigan latan ija balay? Imbag ko no di na pagpupudutan datatang kananang. Ala, bayam, tayo nakasarita. Tano di na kayat timang opisina, agisuro langan. Sapay kumaa, takayat na.
Agkasapulan da di eskwela na pag-isursurwa kiti kanayo na teachers. Ato ti kasapulan da. Alicia! Alicia! Apay ayamanan. Mapan kami kaninanang mo ijay bangkag. Amangan no kayat mo ti sumuraw. Anyang itaramidok ijay. Kat umay mo tulungan ani nanang mau nga agikat iti ruaut. Pakawan, nagpudot. Diyak kayat yung umisit. Anak ko, awan ti kadwam dito'y balay. Agmalmalem kami ijay. Ay na, in kayon taagdengagak iti music. Alang arawd, umay na kami tungarod balunan. Ay diyak kayat ti mapitakan. Amo yung matday tatang. Alaan yun adibalo nyo. Pano gandak pa'y laang. Hay, unay ka tiburidok tan ayala kay. Sayang lang di nagastos a pinagadal na. Saan namat akayat nga agtrabaho? Negatibo tumot nga men, ti pa nagpampanunot na. Ay, nukasta ka na yawn. Anya langan ti mapasamak kan ko na. Imbag kumamat no na anos. Basit la at trabaho na ijay balay. Agong ungat pa'y nga agmalmalam. Napodot, akanayon ti ulo na. Kunak man no adda imbaga ni manang na apag-applyan na. Saan namot ka no akaya, tabasit ti sweldo. Ay, una yan aya. Kas ita, di na kaya ti tumulong nito'y bangkag. Dagiti kakabsat na, uray no profesional da, agbangkag damot lata. Bay amon bakit? Pasensyaan tan. Balasang pa'y nga main. Awan pa yan ti makaiturod nga agaram kan kwa na. Gapo iti kinasungit na. Nagbit adim makkel dagiti mulam Ay, wen manong. Pagtitinulungan mi ngamin kadagiti anak ko asibsibugan. Imbagken ka tada oras mo kan panawon mo kadagita mulam. Wen ay, no si ka, narigat ti sitwasyon mo, ta supervisor ka. Mangtangdanak langan iti mangtaripato di bangkag ko. Nasaysaya at pay Kan awan pa yan oras ko amang bisita ka datatang kananang. Ay, mapan mo mat bisitaan ida manong. Mailiw dan, kadagiti apo ko da. Agpada kami kinimanang mo abisi akanayon. No bisitaam to na nanang kantatang. Ibagam tumutan ka ni Alicia nga agaplay iji bagbagam a posisyon. Ay katuwa na. Nabayagan nga istambay di kabsat ta. Ay, saysayangan na ti oras na. Imbag, ta saan kami anapan ijay bangkag ita. Nadanon da kami kinitatang mo dito'y balay. Agina na kayo kay day, nanang. Inal daw kayo mapan iji bangkag yo. Birukan ngamin ti bagi may ti trabaho, barok. Kaslaad ada amabanog kamay no saan kaming agtrabaho. Apay nga ta, ada kayo anataengan. Trabaho kayo at trabaho. Ngam dagiti nakaturpos dita iti panagadalda. Saan da kayat tagtrabaho? Ay namanong, siyak manan ti paspasagidam. Ay, sorry. Ada kamat gayam dita ading ko. Amo ka, siyak ti paspasagidam. Apay ngamin ayah, adi mo kaya tagtrabaho ading ko. Sayang laeng ting graduar mo. Ay, kanayon mimet abagbagaan day ta akabsat mo. Ngam agong unget maut. Nagado, di ta mabalin na apag-aplayan. Ngam kanayon nga dati pang kontra na. Sige, pagtitinulungan dakon. Di dakla maawatanan. Alicia, di ka kumaagong unget ading ko. Ibagam man ti makagapo. No pa adi mo kaya tagtrabaho. Narigat ti agaplay iti trabaho ita. Anya ko mga ti pagrigatan na. Hay, basta. Ammom ading ko. At dalaang dita panunot mo ti buteng. Saan ka mabutang? Apay ko maamabutang ak ngay. No anya ngamin ti pampanunutem iso ti mapasamak. Alali siya. Danggam ni manong mau. Negatibo ngamin ti panagpampanunot mo ading ko. Ekspektarem akas tamot ti mapasamak iti biyag mo. Ado nga men, ti kabuteng na.
Nanang, Anya ngamin ay ati kabuteng mo. awan ka butang kukunak lang arudan. Sumanao kayo pay lang. Sardangan dakman. Alicia, utubem anaimbag. No kabuteng mo ti agaplay, awan ti mapasamakin ka. Kayat mo, tagbakbakit kalata na kasta. Kita man ni Jenny akabats mo. Manager itan. Ay, marurudak. May laang ni Manong dito'y balay. Tapno may naksermonan. Apay, sinermonan na kaayamat. Kat, anyangay. Binagbagaan na kalaeng. Ay na, jak ka sa pulan ti pamagbaga nanang. 25 kon, natangan akon. Ammo kon tar aramida. Dayta nga rod kat, anak ko. 25 mon. Ngam aging gaita, awan pa'y trabaho. Adan tulat na ah. Bumakat kan. Asinon to pa'y timayat amangalakan ka akumpanya. No bakit kan? Anya kayo matan. Sardangan dakman nanang, makauma kayon. Ay, nauma akon amang bagbagakan ni Alicia. Tano bagbagaam. Agungat. Sintiran na. Ay kat anusan tayo lata bagbagaan ah. Nauma akon. Nagngaton to mati standard na. Awan ati mapasamakin ko na no kasta. Oh, kita ang Jack kabatch na ani Jenny. Iso nga rod day tati bagbagakan ko na. Am mo madgayam ni Jenny. Ay katuan ah. Ay, naimbag pa'y dayjay abalasang. Adan bukod na abalay. Kan adda pa yung lugan na. Ay katuan ah. Kanayon alumabas si Jibalay may. Ay huwan. No day tay malabsan nak iti dalan, iti kalsada, ilugan nak. Gayem ni Alicia. Huwan manong. Managbabain ka no dayjay idikat. Katuan. Ngam kita ita ti panagbiag na. Ay, nasaliwanwanan. Ay na, Jenny. Agyaman nak tadi nagas nak iti dalan. Agawid akmat ngaminan manang. Nasayaat mo't Ay, agdudo pa'y kit din. Day off ko inton bigat manang. Planok nga rod ang mapanbisitaan ni Alicia. Wen Adda iti balay me. Kadwa na dagiti naganak me. Ammom ti papanam? Amok manang. Ijay ti pangaw-awisan na kada kami idino agiinom kami kadagiti babarkada mi. Kasta ay Kunak man no da trabaho nan manang. Ay na. Awan. Tadi namut kayat ti agtrabaho. Nagado ita ti job opening. Wen nga rod imbagak nga agaplay iti opisina mi. Angam di namut kayat. Napili siguro manang. Ay, talaga. Tsak man maawatan. Taado ti pagbutbutngan na. Kasta akmat idi manang. Kabutang ko amin ang mabali na mapasamak. Ngam, tinurodak lang ti pakinakam ko. Alaman nga ro, Jenny. Ingkan to bisitaan jay kapsat ko. Takasarita man. Bagbagaan man. Bakit? Isaganam jay balunan ta mapan ijay bangkag. Maditirik naklakay. Iso nga iyid-idak. Day. Ni Alicia ngay nga raw. Nakaturog pa'y laeng. Ay unay matanday ta balasang. Aldawan, nakaturog pa'y laang. Nay, ada nagsardeng ako siya dita sangwanan ti balay. Ingka kitaan ano asino day ta abisita. Ay na, pasensya kan Jenny. Kaririin ko. Ay na, Alicia. Adu, tinasayata mapasamakan ka. Asaan lang agpatingga ka dito'y balayo. Anya ti kayat mo asawan? Agtrabaho ka, kas kada kami ababarkadam. Kaya't ka atulungan. Dayta, kat no ipalubos mo atulungan ka. Kababain mo Ay sus, kababain ayat agpatulong. Negatibo manon ngamin di sumsumrek di tapanunot mo. Think positive. Ay, jakman amo no apay kastoya. Panunutom ngamin anasaya at mapasamak kan ka.
Ta iso dayta ti mapasama. Manang! Oh, sumitngatan. Apeng imay kapayla dito balay? Umayak bumulod iti pang formal mo. Ha? Pangaramatam? Mapanak agaplay iti trabaho. Oh, itahaman pa'y. Ay naading ko. Idi payla kuma ana panunot mo dayta. Ala, mabitla ang ngarod tamang kita ak. Jenny, agyamanakan ka, Adan trabaho. O anya, narigat? Agad adyasak pailaang. Kasta talaga. Kapilitan nga agriingak itan iti masapa. Marwam kanto Agan anos ka. Taamom, mayat dyan na sarakam akumpanya. O nga rod, amom, kayat ko ti agbalinakaskan ka. No makaanos ka, amang ano saan kanto lang nga agbalin a manager. Anya ngay? Nangat nga tupay ang manager. Oo na yan. Nagngatumatan tanga arapaap mo para kanya. Panunutom nga iso ti mapasamak. Kat dayta ti mapasamak. Laglagipom dayta, Alicia. Nay, si kamat gayam ti aglutlutaw. Alicia, Tatang, ilutwan kayo iti balunan nyo kininanang. itaman lang anasapa ka anak hareing anak kaw. Ni tatang mat, duwan abula na kastitar aramidak. Nanipod na adda anak iti trabaho. Diyak mat kayat apanawan kayo dito balay nga awan ka ninyo kininanang. Ay, nasayaat nga rod no kasta anak kaw. Addan ti trabaho. Saan na kami pa'y abaybay-an kaninanang mo Ipagarup ko mat idi no saan kayon ang maasikaso no addan trabaho. Angam kabaulak mat gayam nga aramidan. Binutbuteng naklagayam ti panunot ko, tatang. Kita man anak kaw. Managisam kaitan. Naragsakak ngamin, tatang. Wen anak kaw. Naisam ti tao no naragsak. Ngam nalidam ti rupa na no naliday. Tatang. Katapno kanayon tayo ang naragsak. Aramiden tayo dagiti umnaw. Wen, tatang. Adamot la kada tayo timang paduras ken mang paragsak iti biyag tayo. Intay aramidan ti umno, taparamot la iti pagsayatan tayo, kan pakaragsakan met ti apo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.